Wameze bite kaka? Mani sawa kaka kumukuru. Be? Waryamye wese asi? Wapi nariko ndiga. Mama, Kwiga cyane rero ni byiza, ariko nawe ukeneye gufata umwanya wo kuruhuka. mama ntakubeshe ntiyigeze yiga. Uwa, Nukuri arabeta umwana we kantasoni. Arakubeshe mama ntiyigeze yiga ahubwo yishinze gukina. kandi mwemeye ngo murabake. Oya. Kare? Abashaka imisi yose umuke ambeshera nuko nariko ndiga. Ntabyo gutukana mumbwire rero ku ishuri biragenda bimeze gute. Mama njyaru hari umuticara homa. Arambangamye. Nta nubwo azi no kwigisha. Ariko sha, none murandamara. Yeye ni kubera undu Abigishije. twigisha iko. None akubangamira gute? Ararusobanura ntubyumve bigenda gute? Urabona ariko arasobanura urashobora kumwise mukamwe mutegere agasobanura wowe uvuga ati ufite ikibazo ati hajya ntabwo arakureba ko muzomwigishwa neza bikaje Ariko rero umwana w'ubwenge ngira mu nduru. Buriya bugaba bwiwe nyene ukeneye gutegereza wewe ukumviriza ibyo kwigisha ugashika muri ukabisubiramo kuko ni waba umutija uzokwanka n'ikuru yiwe kandi uko uzoshiramo effort mu ikuru yiwe niko uzobitsinda. Iri kumva? Ubona no kajya yiga. Oya, ureke ibyo kuregana ntabwo turi mu kuregana ndashaka ngo mu abana b'ubwenge muce ubwenge kuko iyo utazi yuko ntumenya n'iyo ujya murabona ko nkuko shoboka kose kugira ngo mutere imbere. Mama, telefone yanjye yamaze gusaza y'amafoto twifotoza uburyo neza. Sewe no kutuvangira vipi zawe uba wigiye mu matelefone twe turiko twivuga ibyo kwishuri nawe ukuzanira Cyo ku amatelefone. ishuri none ni turi muri weekend mama. Aho sha Ntabwo uraho uzongorera kandi telefone kamaze gusaza. humura zo kugurira ariko banza ubwirize two turavugana nivyo by'ingenzi kusha telefone. Uri kumva? Nutiga iyo telefone hazogera igihe ibure. Telefone nayo ni sawa kubana nk'ubu abagenzi baguma bambuza muri ngoma y'Ibranda yapfuye. Ntabwo uraho uzogikemo. Ntabwo uheruka kugurira abantu. Mbere arana kanabiri je nanje ndacyari muri za zindi na telefone yaheze. Kugura telefone nabwiye ngo sikibazo. Ariko icyambere nkeneye ko muca ubwenge mukiga izi telefone bizoze mu nyuma kubagura telefone ntabwo bivuze ko nawabujije kwiga. Ndemera nkakoresha imbaraga zanjye zose. Ndemera nkini. Ushaka inkaryama nkayo. Kugira ngo bikunde mwege muzogeraho mugejeje. Ngiye kugenda mu examen telefone zose. Ngiye kuzimba muzongera kuzifata ariko muhejeje amagezi. Mama oya kwe nzofuma ndeka no kujya ku ishuri kwe. Ego. Mama Bera. Yo, amahoro neza ga mama ye. Amahoro mama. Amahoro neza mama. Ukomeye. Umakomeye iminsi mana yanjye nagukumbuye. Yo. Mama Bera nuku. Iminsi yari ibaye myinshi mama. Hewe. Usigaye ukeye. Umve nawe. Iyo bisahi mama Bera bari ushize nawe. Nukuri ndabibonye. Yego. Umeze gute none? Meze neza amahoro. Hari iwacu n'ukuri. Frank ni sawa. Hari. Mwakoze ni Chakani Nadia Frank. Yawa kaye. Hewe. Ari nara. We. Nimvira mama Bera. Ndabura amahoro byumva. Ndagukunda n'umutima wanje wose. Hewe. Nkagukundira n'umuryango n'ukuri. Mama ye. Urabizi ko ari wowe nshuti yanjye fise. Urabizi kuri byose byawe. Nukuri nanjye ndagukunda. Mama reka ngene ndayabamure. Kandi ndagukumbuye. Mani iyo ntakubonye ngo uraze. Birambabaza. Mama uri kura nyirengagiza je ngiye kwirebera bamurete niri. Yego sha Frank. Shamo. Reka ntumare sha. Reka ntawumare cyane kare. Abana banje rero nyina batoje umuco wo kuticarana n'abantu bakuru mu gihe ariko baraganira. Niyo mpamvu ubona abagenzi. Ariko nibyo. Hewe. Uyu munwa wagumye njya kuva kare mama Bera. Ndagukunda Nukuri. umve umutima wanje wose warawutwaye kandi ikindi
uri inshuti yanje magara undutira umuryango w'iwanje w'amaraso. Mama Eda, Uri Mama Eda, ntawubaza ko amata yera abibona. ego kabisa. Kandi sagaseseshwa rumuri. Nukuri ndabizi ntiwirushe. Ntugurahogoze. Ndabizi cyane cyane. Kandi andi urabizi. Sha ndabizi ariko noneho jewe nikigeretse washatse uri umwana mutoya utarura umwana muto ucugira n'ubukire uri mutoya ariko rero niteguye kukuba hafi nkakugira inama mwaja utuntu nk'utwo nyene gake n'abasi bawe ndabakubwira. Mama Eda, icyo ndakwemerera. Ni nayo mpamvu nagucabuye mu bantu bose. Nuko nabona ko ushobora kumera nka mukuru wanjye ukangira inama. Aho nabuze bakuru banjye bangira inama. Bampanura, urukazi urampanura. Nibyo Ariko nanone ndagerageza Mama Eda. Wowe naho ngeze ukabona n'abana banjye uko bangana. Cyukuri singerageza. ndashaka kwibaza nkanamenya rero nk'amafaranga ngana gutya n'ibintu ufise ungana gutyo ubu byavuye he? Gera kuva mu buto bwanje nakuze nzi ko nkeneye gukora nkakoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo bikunde nzogera aho ngera. Sha nukuri we warahezagiwe Rero uko ndabishimira Imana, ariko ndabishimira Imana sinishima cyane. Ni Imana ibifasha kuko by'ukuri biragora. mu mitungo yawe yose nzoba ndi hafi yawe yemwe n'abasi nzoba gucungira. Umve sinshaka ikintu kizokwivanga mu mitungo y'iwawe n'abana bawe nk'inshuti yawe nzoba ndi tayari kugufasha. Mama Bella. Oui. Ni karibu. Stage. Ize mutese. Turaho tumeze neza. Dore nje mbatunguye. Ntabwo Cyane. Murakomeye. Turaho. Abana ko badakoma. Bana bari mu uranduye koko. Isasi yo nagutegerezaho. Ejo nagutegereje ndakubura. Ejo bundi ntiwaje. Ntegereza kugira ngo nukurize amakuru y'ukuntu byagenze ndabura. Se byagenze gute warungutse habaye iki muri make? Urabona business konti imeze biba bisaba yuko umuntu ahaguruka akagera no kuri TV. Urabona business konti imeze irimo kunguka y'amafaranga twashoye yikubye inshuro zigera muri 3. Yarungutse amafaranga arahari. Nukuri amafaranga yose ari kuri konte rwose business yarungutse nta kibazo dufite ahubwo nari ndimo ntekereza ngo ntabwo twafata amafaranga aho makeya tukagura indi business tukajya dutangira kujya tugemura n'inkweto hanze. Ibyo byihorere nta kibazo. Ikura y'inkeneye kumenya ko amafaranga ahari. Hanyuma ndi kumwe n'umushitsi uri bugaruke ku ngoroba turavugana. Nanjye urabona ni muri weekend sinakoze ngende nitegura uburyo kuwa mbere nzasubira mu kazi. Kandi ikindi ndakunda umuntu akoresha umwanya neza. Kambarekeho gatoya ubwo turaza kuvugana neza kuri phone. Ntari yego. Ntacyo musigara amahoro. Yego ni sawa. Sawa. Urazi impamvu navuze ko ngomba kukuba hafi. Zimwe ntaguye n'ubuzi. We wakize uri umwana no mu mutwe haracari n'ubwana. Wewe ni gute umuntu akubwira ngo amafaranga ari kuri konti ntaguhe borode? Mama Edi wanjye wari ukoze ariko uriya musore inyankamugayo cyane dukoranye igihe kinini kandi muri business bisaba kwizerana kuko ubundi ntacyo nokora kugira ngo ndamucunge. Umuntu ni munini cyane ariko vraiment ndamwizeye ni ubwo wizeye umwana w'umuntu avumye ndamwizeye nta kibazo ku mafaranga. Nico nagira ndakubwira ngo wizeye umwana w'umuntu avumye.
hano ko turamutse twirirwa imeze be Mameze neza. bela ko wigize nabi Gutema. mazisani ko ndaguhamagara wese wese kunyitaba Hari ibintu nyene nari ndimo mu nzu. ariko mwiriwe amahoro Yego, nawe. natwe n'isabo mbona waje nta no kuturamutsa watamutume ngo dushaka Ni ibintu nyene vya stress nari ndimo ariko sumye ni. okay genda uzanire ikaye muri chambre iwanje yakaye yo ibintu bya business zo gufata bizinesi irimo uko bwije n'uko bukeye ngenda akorana umukozi mwiza ndetse bazana n'igitabo urebe ukuri urasanga amafaranga yarikubye inshuro zirenze 3 ntabwo naje ndabibone nanjye ndakora cyane ntakaje wakuraho n'umukozi ntacyo gukora kwawe gutera imbere kwawe kunoza cyane umwete wawe uzoshira mu kazi ibyo bizatuma ugera aho ugera n'umushahara uzatuma bareba nawe umbwire bebe ntihari hashize amezi 3 atanga controle dukora ni bizinesi mu mezi 3 yarakuze Samire yasohotse yakoze ihembye abakozi babiri urabizi muri kampani tuba tugomba guhemba abakozi hanyuma bari bafite n'ibirarane urumva twagombaga kubahemba tukabashimisha uriya Samu bamuhaye 500,000 twamuhaye 500,000 yari afite nawe agaporoje ashaka gukora bingezaho nubwo ngenda ntabashije kubipotinga neza ariko twarayamuhaye yavuze buriya ko azayagarukana itariki azayishyura Diane amafaranga yaragaruye Diane yarayinjije iriya miliyoni twamuhaye yarayigaruye irakora mena sava Ni sawa mama. amahoro Eko n'amahoro. Reka nicare ngaha. Daki ugiye ibisigaye by'ubikore turavugana nawe kuri telefone ntacyo mabuja sawa ntacyo turaza kongera kuvugana nta kibazo ntacyo musigare sawa mama ye ko mbona uje uri stress cyane uramahoro Mama Bera. Nta mahoro ntayo. habaye iki nshuti Uri umugenzi wacu. Ni wewe nobwira. Ariko ubonye ibibazo mfise. Oya nukuri umfasha nawe ubigire ibyawe. ufite ibibazo by'ikiga mama ye Mama Bera uko mbona uko. Mfise ideni rya koperative. Hewe. Bakubise urugo rwuzuye rumeze ukuntu. Bati no ku muryango ntiwinjira. mama ye uragira ikibazo cy'amafaranga ugahangayika gushika ngaho kandi ndahari Nanje nico gituma nje niruka. Mama Bera. Wangwanyeho muri byinshi. Mbe ahubwo burya rero ndiseka mbabaye mu bisanzwe. Ugiye abantu bakundana bambara n'impuzu zisa. Ewe ariko ibyo ntitubijemo. akamesi kagashati nago Warantabaye muvyeyi n'ubu tuzoga umuntu abaragenda biza. kandi wagafashe neza pe Ego ndagerageza akantu keza nkaka. okay Urumva rero nukuri kingenza kirakomeye mugabo ku mugenzi w'iwanje ndazi ko n'amazi yo kumwoga. Mama Bera ntabara umbyari bwa kabiri. Ungurana ibihumbi 500 n'ukuri. Uzoba ntabaye n'ukuri. Jewe unkitse ijya soka iri mu rugo iwacu. mama Edi ibyo ndumva atari ikibazo kuri jewe
n'abandi batari wewe ndayabaha ariko wowe inshuti yanjye magara ego nukuri ash fanfa rero humura gusa usanze ndi muri byinshi sinzi ko twabifatira uyu munsi nari muri controle nari maze amezi 3 tudakontorora natwe n'umukozi rero sindaruhuka ndarushe sinzi ko mbabarira tukazobifatira ikindi oya mama Bella niba wumva wowe umfise ku kibazo je no kwandikiranwa twobikora ariko untabare mwana wa mama mama yete nakubwiye ngo nta kibazo jefise kuri wewe urabizi pe humura nabwo amafaranga arahari nta kibazo kuyaguha ahubwo ngusabye ngo ufashe tuzobikora ubundi munsi kubera ubu numva ntatuje ewe none nzoze ryari nta kibazo bashobora kuza samedi yo urakoze umve nzobyuka inkoko yego nshuti yanjye none ndaguherekeze oya ruhuka ntaco babarira ariko murabizi ko nakwanga ndagukunda ndabizi rwose kandi nanjye urabizi ego ntahanye icize bye nshuti yanjye sawa Fone yiwe nayo. Wamenye fone yiwe? Akura nako. Uzi uko na icyo yambonye naba yasonete yiwe. Ese ndamusobanura. Sinzi. Kandi twari tuje kubona icyo buri munsi. Twinda ko aranica. Ntakataka ndambwira kuri fone yiwe kubera cyane. Mwanire kandi akubwiye. Kandi murabona Yakoze akantu gatoya none. Nawe. Bera jewe ndakubihaniza mu kintu cyane sivyo kamene ndakubyumenere telefone Frankie ureka gukomeza ibintu ivyo n'ibintu bisanzwe uzoyikoresha naye hari ibindi Bera mufise gwanyu mwese mufise gwanyu sivyo none akasa akantu gatoya swikoresha hari ibindi none Bera ntubona uri mukuru bimwe mama ngakunda kuvuga ngo nza ndakuba no kuba gute muguma mumubona oya Frankie nawe urakomeza ibintu akona akantu gatoya turagakoresha amafoni kabanza jewe sinkeneye mu yindi rero tora mu yindi ubundi se aka telefone wiratiriza misi yose ntibagakoreko ako kangana gutubundi kandi no gukubita je nunzanira uburofa no gukubita sa Frankie aka ntabwo ari ku kantu ko tuma dushwana buri kanya Bera sinyene ko twongera kushwana je nawe sivyo urabyumva ejo bundi nawe wari wamfatisha ishanete yanje uyambaye none naye ngiziki kwambara si bisanzwe none ntambaye ndakugarukana hari ibindi mwebwe nta muntu mufise ko mwogenda mugasaba mama akabagurira iby'iwanyu mufate telefone fata kamera reka kudusakuriza sha ako gafone kawe kangana gutyo wiratiriza twege dufise zacu nawe isi byawe si kamera shaka ndagukubita kabije kamera yitwaye waburi yego kweli jewe umviriza uyu munsi mama nambona je sibyo ndakene mu ngiye telefone yiwanyu sabe ibintu wama wikazaka ivyo vyovyo uno munsi reka reka Bera urabizi ko twama dushwana ariko ntiwigera wumva Frankie nibishoboka jewe ndakene kamera Frankie